Le fionga le palemia la aulia le malieto pula te vau le wate pula te vau Fosi Schmidt. O lo ta ia le au malanga a ta i o le malo. E whelo i atu I pule o company o lo whai ngāru e ngā mga rulu e ia lo le tunu I New Zealand. O le malanga le sa fo le amtanga le tusanga. Pei ta I ono o tuangia lea ua whaato ataunu wai le malanga I ta I o le malo ma le ministau pisnisi la manuia maleipa le fionga fata Ryan Schuster. Ma li ipotia le official fellow tuse le malo le tali fia mai foi. O le asia singa ele whaaulo le polkalame le RSE Recognized Seasonal Employer ile Mr. Apple o Belinda Brands. Ma ia sauno o le o ato le palme o Samoa wa tangi ai le alo I o le nei lama polkalame. Ai o alo mawhana ua Samoa o aunga iai nei wha moe talo na amata mai. O le tanga I fo ile na Gary Jones o le Regulatory Affairs Specialist ile Mr. Apple ma ia ta wa ile la tele lusa fulu tau sanga o le nei wha paanga. Ua wha vai ile taltonunga o le amana ia ma le wha soa wha manuianga maua. Wha pena fo ili saunoanga le fionga le palmi o Samoa sunga la uli mali toa. O polkalame taluai ma ilo na wha vaenga pe ona ia saunoa la talus fulu tau sanga ile vao Samoa ma New Zealand. O le nā taimi ato u wha mawina le manui ai o tangata uma o tangata whai ngā ruenga o lātou ainga o kampani ana ngā ruenga wha pena fo I malo e lua New Zealand ma Samoa. Wa fuai leo o mai o le ansi singa wha aftai I whanau wa Samoa ma wha alonga tu iso lātou whina ngalo. Ma wha mautinoa e wha awa wai pia o na wha awa le nei wha paanga. Leo whainga runga mai Samoa o se mitanga. O lātou ngā rulu e malo se fisosoani o lātou ainga mo le tamau ainga o le tunu. Wa vea lava lo lātou sao ma fōlinga wa aia o le tautua mo le wha maoni no fuanga o lo ngā rulu e tuai. Ele ingalo I le fionga le palemia tūlanga wha noa I so I fua o mau. Ma ia wha manatu I le tā ua o le saonga le mu. Ma ia wha malo si au I whanau e wa aile lei I lātou, mulmuli tu la fono wa aile leisi matu e fo I atu, ma le saonga le mui a inga o lo tāpua I mai. O le polkalame lea le RSE, sauno o le palmia, e lea na o le oe whai ngā ruengai, o to mai o lo maua mai ai, o le lumana I le nae pe o to e fo I atu ai I Samoa, ma nā to mai e wha o ngai le atina ina o le tātou tunu. O iai awa noa le polkalame atina e 2 miliona I tu malo, e wha o ngā iai to mai a fo I atu mlatou, le whainga o whātua anga, whainga whaiva maisi to mai e fsonson iai, e le whaawa wai peo nā tina e Samoa. Inisi o Tala, ina ia saunga le mu whainga malanga alwa alele le Samoa, e ale uto e taliu manuia mai I Samoa, ile umai ona to e wha ale leia ato atoa, le aunga o le sauni ngā lotu le na whai, ile whai unga le vai aso taluai sufi to yulai. Masauno ai, le fionga I le palemia o le teiminei, mo li pola analosa ale molio. O le aso, wa tātou poto e moli mawina le toe taliu manuia mai o se tasi o vaalele al Samoa Airways. Le asa awina atu I kānata, mo le toe whawhawina atoa, ma le toe whaaleleia o lona tino. Whapea mawaenga autu uma o le vaalele. O se matati e tā ua le nei mo le company vaalele, ma o se wha mao ninga o lana tau tinonga. E wha mauti noa pea le saunga le mu o whi malanga inga I lunga o le ea. Ai o le wha malo si atili ai foi o le whisota inga o Samoa ma isi atu nu o lalangi. O fua vaan Samoa Airways I le taimile nei e awhi ai vaalele tolu o le itu a inga Twin Otter. O nei vaalele sa ngao sia I kānata. O le vaalele le salaina numera 5WFAY, o le vaalele pito I matua lea, I totono lona fuavaa. Sa pausia le tausanga e tasi le afe iwa se lau valu sfulu, ma sa atau mai le Samoa Airways, I le tausanga e tasi le afe iwa se lau iwa sfulu ma le valu. O lona winga, wa atoa nei le fa sfulu ono tausanga o lona soifua, ma ua lua sfulu valu tausanga, o tautu ai le tātou company palele. Ile masina o se tema lua olua 5, sa awina atu ai le nei vaalele I kānata, mo le toi whawhawina atoa, ma le toi whamalusia o lona whausanga. O le nei ngaluenga tele, ua fufuaina, e whaopopo ai le isi tolu sfutausanga, e whaonga aina ai. O le vaalele lona lua lea o tātou Twin Otter, ua maea o na toi whawhawina e le Unity Aviation Canada,
Ina ua mai ale toe taliu manuia mai o le vaalele 5WFAW ia mati lua o lua lima. O le toe whakapauwina o nei vaalele e lua sa whaatino ina i se tau e tusa ma le lua sfulua miliona tala. Ma sa whaatupe ina atoa mai tupe maua ale Samoa Airways e au noa ma le whaia o ni no ngā tupe. Se au mai se pati tele e vi ia aile ali. O le vaenga whaapitoa ma le Unity Aviation i Kanata Limited, le namlanga mai ma le whaamoemoe i le taunu umanui ai o vaalele. Ma a wai sui le malo, fonga whetalai sui fonga whetalai Minister al Kabinete o te fono ma le nofo whaatonu ai o le office sili o le Samoa Airways. O le au whainga rungan awai umal sauninga e pāti pitia le toitali umanui o le vaalele. Mangonue ai mo le isi tolu sfultau sanga e peo na whaelo whaela hui. Tele mai le official whaelo tu se le malo. Mai le so upo le malo, lea ua whaeloa mai ia le marangatu le minister am tanga lunga ta longa maranga oa mo le fio tangata le fionga a sewa muli le tuunga fasi toma. O le fionga le minister lango ia fiu whaoltane poni fasi o vasa. Le ofisa silu le pulenga tanga luenga le tofa ia lua tua sewa mantafa semi-perive e pati. Whaatasia i malealo e whaasino le fionga le minister ia ma reko fasi toma. E wha moe mo le nei fōna tanga wha wau malo Skotilani. Whainga wha awai pe ona sa wa imal tōls futu sanga umawai so o se usunga whona wha wau malo a minister, po sa minister lango e malanga wha atasia i lava, ma le ofisa sili po sa sui le pulenga. O wha amanuianga e anga wa iai minister e tu sai ma whainga wha awai lua malanga i tonu le tausanga e ma wha iai una malanga wha atasi malona whaltua. Le awa noa lea wha iai una anga wa le alo o le fionga le minister e lango sua i tūlanga pitoa mō ia lava. E tu sai ma wha maungai au malanga al malo i tā lo ngā malo le tau pulenga mai le lua o lua, lua o ono, lua o te si o, lua o te si whama, lua o te si valu. Le ise tau sanga i titi fo i le toa lima le au malanga. Mai o le nei malanga, ulo o ngā tasi lava ma whainga wha vai al tātou malo. Mai fo ilsa upo le malo u wha mauni al Kabinete le tofia alo i o le fionga ia lea lali falto ese asaua ma ofisa sili fau al whala apoptonga wha aputunga tupe mo lumna i manuia o tangata Samoa le nupi wha mo le isi tolu tau sanga. O le lali o se tamali i o loa lana tau tua le vaenga ma o tio tupe e le ngata o tono Samoa ai wha apei tu langi le Pasifika manisi o whala apoptonga wha avao malo le laulangi la ta i tolu se fulu tau sanga. Ora oia umia whaelonga tau waloa e au fia ele matu o whaimol whaafoina o pisinisi mai le University of Pasifika lea e fiti. O le tikoli whaalo ia mai le University of Pasifika Samoa nei, whaatasia e mal tikoli wha pisinisi mai le University of Victoria in Australia. O se tausi tusi alo ia ma o sui fo i o whaalapo tonga o se tusi ma tausi tusi a Samoa. O sui tūlanga lea lali i le faltua ia le Malu Celestina Meni Reti. E leo tu mamaina lava e le komesina o mtanga alwengo leo treiminei lana mtafa yoi whaatino. O le whaia leo wha ingo whaasanga i leo sta ia muli tu la fono o whaafoia inga alwenga. O tu la fono e au fia ile mama i tua o whaamtalanga. Mama ta upo e na o leo lava e tauna i loa e peon whaamalolo le tu mawe nei. Nisi o leo o na o le mama i tua o le ato le CCTV mai lungo le awala le vanso taluai. Ta wae e se ta valele li leo awala. Na tai ai e se ta valele li leo awala. Nanga lue le maang whae le pea le vansa utuanai. E le tali mai al komsina il teiminei le atawa Samuel wafamsanga na utantou silingia. O CCTV e mona o ngā ngā leo. A o le mele wafaya e le toolua le wapu e le ata maliki i tua. E te le lava lo na fianga e le mo le tangata lavea. Ai o isi fo i tangata. Ai o le whaale tonu lea, o le mama i tua o mata upu, e mō na o leo. E nisi o tala mal Pasifika na ia lavea ia mai nisi o tamaita i o le malo tupo tonga, i mai le tangata mai saina. Le mafu anga o le mawhai na whaatala noa tina tonga e to o lua, na sawai na i saina. O tamaita i tonga volus fulto sanga le matua na whaasaseina i mai le tau whaavalea mai saina. E se tamaita i tonga, e whaipoipo i se li saina ma leisi fofine saina e whaipis ni tonga. O la ua lea sa avatua teine tonga i saina,
ma fola ia i o langa le leimfa manuianga mō la ainga. E o atu i saina ina nofo ma saina milionea e manuiane ai o la atu ainga, peitai. Na mao i ai teine tonga i saina, mai loa ne ai o le tau whaavalea, ma e sa iai awala na mwhai ai o na toe lawe ia mai nā ta mai tai. Ma le lato tala, e le mana na o e to iai lava nisi ta mai ta i atu i lo lato watunu, e se e tia i whaato singa mai saina, whaapea e maua le to alua milionea ma manui ai le ainga, e le aima se moni o nā folanga. Mai o lo ngā lue whaata se nail officer umpasa o tonga i saina, o tamaitia o ngā tonga i saina, ma leo i awala e lawe ia mai ai niso tamaita i tonga na se e tia atu i whainga tau whaavalea masawa i nā i saina, pe o na lipotia e Barbara Driver, le sunga Barbara Driver o le One News.